O Colexio do Padre Feijóo Zorelle retomou este ano a súa actividade e por iso volveu retomar tamén unha tradición como é a de enviarnos a súa panxoliña para felicitarnos as festas. Navidad, Navidad, dulce Navidad, 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 dulce Navidad, 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 dulce Navidad, Navidad. Ourense, Navidad, Navidad, dulce Navidad, 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 dulce Navidad, 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 dulce Navidad, Navidad. Es Navidad. Os paxes dos Reis Magos visitaron hai uns días o Colexio Salesianos para recoller as peticións dos pequenos de cara a estas festas. E así foi como pasaron. E outro colexio onde fixeron un vídeo moi chulo para felicitar as festas foi no San Pío X. Esta é o seu traballo. Al fin un año más ha llegado diciembre, luces en mi ciudad que me anuncian que vienes. Tengo mil cosas para contar, quiero volver a verte. Es Navidad, es Navidad. La noche buena ya viene. Celebremos bien alegres.
nacerá el niño Dios, que se entere la gente. Calles llenas de luz y color, corazones calientes. Es Navidad, es Navidad. Que tus ojos brillen siempre, que iluminen a tu gente. Para hacer el mundo un momento, la Navidad ya se siente. Tiempo para amar, tiempo para dar, aquel que te pide cuidar su amistad. Tiempo para estar con quien quiero estar, aquel que me quiere. Jesús llega ya, llénanos de paz. El mundo está loco, a punto de estallar. Te voy a esperar, se acabó el llorar. Mira hacia el pesebre. Es Navidad, Para el que piensa en la gente, es Navidad. Para todo el que no tiene, es Navidad. para todos los que se atreven, Es Navidad y marchan contra corriente. Es Navidad, prepárate y echa el vuelo. es Navidad. Quiero llegar el primero. Es Navidad, Este mundo es de valientes. es Navidad. No dejes que te lo cuenten. Es Navidad. O calendario anúnciame que chegou decembro, e si, todo o meu redor dime que chegas. É Nadal, tempo de lembrar os que non están, pero viven nos nosos corazóns. Tempo de que as esperanzas venzan os temores. Tempo de amosar o noso lado solidario para construir deste mundo un lugar máis xusto. É Nadal, miremos cara ao pesebre e coidemos da vida. Panxoliñas e visitas pola cidade de Ourense foron algunhas das actividades que fixeron os alumnos do Colexio Concepción Arenal durante os últimos días do primeiro trimestre. E este foi o vídeo que nos enviaron para que vexamos o ben que o pasaron. Before, may your string lights keep that twinkle, may your silver bells all jingle, and carolers sing carols at your door. And may your heart be evergreen every December, in the part of the believe, and always remember that sugar plums dance and reindeer ride, and Santa always reads your letters, and may you stay a kid on Christmas forever. May your turn in 87 be going on 11. You never grow too old for stockings full of candy canes. May you stay up late and listen to him coming. Cupid, Donner and Blitzen prancing on the rooftop. Oh, drop it off your present, may your heart be evergreen. E ata aquí chegou o noso primeiro trimestre do curso no xornal escolar. Voltamos despois das vacacións con moita máis diversión e mentres agardamos que pasedes unhas felices festas e que teñades un próspero ano novo. Chao!